Khasi Jaintia Government Contractors and Supplier Association KJGCSA kala IT kador khas ha umintri rangba kejela ukan rat ke sangma ban kerpat ba untuklar le mardor halor ke jing'e ki bakum ki government contractor and supplier ki yakendo ha kejela ha kador khas ka association kala ong bagi kontraktor harilum khasi Jaintia kila syak penduk no ikilat ki kabu banya shimbenta bat banyo jingmentoi ling bagi projek ka sorkar hapo ki district kalau ong ru bagi mat ki bayade berkajing biang ka rukam pelaj iki bil kelak tak jori ki dikhat jung ki long yeng long sam bat kajing la bantre ye ki kam ki jam ka association kalapan pau ru ye ki south li ki mat jing dawa bakong san halor ka jal jiven mission kalakin tu ya ka sorkar bakan shimkya hakabaya day bakajing sa teng ban pelaj ya ka pisa da ka baong namar ompat syam la pelaj iki bil jong ka JJM kumta ki kontraktor ki lamat ya ka jing ka bakraw ha ka liang ka pisa tingka ha ka dor khas kala kerpan ya ka jing tuklar lamban batha ya ka tanat PHE bakan pendap no kumbasan 4% ka pisa ling bagi weipat ki telong nalor kata kala kerpat ru ban penkloy ban pelaj no eki bil basak teng jogi skim ba sorkar pedeng hapo jong katanat water resources na kabenta usnam arja apsaw arja apsan ha kabayade bat ka PWD roads ka association kala ong bakarukam ha kabakhat tender ha ki package klem da phia eki kam kala ajing mentoy tang eki katu ka ningot ki he kontraktor bat kala penduk no eki kontraktor ka jela kala kintu ya ka sorkar baka dewan phia eki tender kenang ban ailat eki kontraktor ka jela bakin yo shimbenta bat ban kentiu ya ka kamai kaji bat ka jingdan ya ka kerdan ha ka jing pentre ya ka kam nalor kata kala khot ru na ka benta ban penkut no ya ka no ko rukam trekam ke bamlong ha ka lenti ka bakhoj bat basai kitnat ki de ban penthi kina ya ka jinglong ka bakhoj bat shai ha ka rukam trekam jongki lingba ka jingkhat ya ka tenda kani kan kentiu ya ka jinga shimbenta ha ka lenti ka bam sha liang ka jingdan ya ka kerdan ha ka jing pentre ya ka kam bat ka jing pendot ya ka pisa ha ka rukam ka babiang ong ka dor khas ka association kala kerpat ru ban pensang ye iki close tender but kajing bha ban trei lupa iki kam baya day but ka PWD roads klem da penmi ya ka sanction order but kala kerpat ru badai ban pensang ye no iki kam jong katanat soil and water conservation wildlife and forest jimut ye wan ban ikendo ina ke batra ke pending bill jong ke JJM alis nang taru ki bun ki problem ge bi ikendo haka ni ka association jongi ka kasi jentia government and contractor and supplier association na ka tagadaw ngi ban ikendo I ba yitho iki bla dia haka association jongi ne banta ki la long ki ba ki pending jongi ka long la slam na ka tagadaw ngi ban si ban ikendo I ngi la ai ki mo mardom ilai kulari ngi ba inwalat haka tagadur ban penwan no deka state fund dekat bagi la ban yo nang taru i ong susyo ingi ma yitho ingi ba inang ban ka meeting in sepulong sportly baru ke chief minister badan hal ke jong state na market ngi pun ki kriteria hakanika central scheme ngombalong mata na ka tagadaw i siya siyang terkhat kin siya siyang meeting kanang bakabil ke JJM jong ki kontraktor kan lain no haka tagapor anda ke lai siyang ki chief minister kin ya sol I ka problem kanang bangan lai ka tagabil ngirung impo haka jinggermen mo ini lang I ka tagabil ko magila kular CM jong I matagasi ai lat I by president kan Tetom takaski liyo wani kendo yo chief minister nagalian jong Khasi Jaintia government contractor supplier association te ka jege kren badu siam ka dehi ke ju aden bangila manakani ngidang shu tiyo ko baladap gini ki artiyo e ngidang yo kendo ya minister PHC te menta bring liyo ban kendo sendan badu yo chief minister badan buram ke jongi halor kini gijing ye ai gijungi jongi contractors ke batre ye gini ya JJM te namar nagaleng jo chief minister ro itu ingi ba namar bagi jing bon palat itaki guideline ke baga ministry ke pha ban pendep te adu menta kalong ba kim patla ban pendep ye gini ki kot kisla ke ba nagaleng jongga ministry ke laptha
Te ke ba kumulong presiden jungi ba nagaliang jong chief minister iso kemen ba wong ba sa taulat no kan bala nagaliang jong ka state fund bat ikeni ru unsia kren badu minister pensi bat ki officer kumno bikin le ban yarap ye ki kontraktor namar ba bun kontraktor kumba pila dep bakani ka JJM kala pending ki bil kemut bala selamba te artat nang daru ngi sokemen ro wong ba kharwei tirik jong ne bunai jun kandon ka meeting jong ki brokot jong ki chief minister namar kandon ka niti ayok apo Delhi kharwei tirik jong ta bunai te namta ka nero un sa pensngau sendan jo prime minister ye ke jwe jo ka doktor haba halor kani ka JJM scheme te ke dei ye kiwi ki kam ke ba nagaliang jong niro un pensngau ke ba ngila karpat ru yo chief minister namar ki bun ki local contractors menta kimia don kam don jamshu nama ba bun ka nagaliang jong ka department sibu kum ka pludi ke bun bakila khot da ki package tiki local contractor ke jongi ke bun bakim kimla kim kot eta ka kriteria ke bagi kot te nagaliang ke jongi ru ngila karpat ba mdei ban khot package rei dei ban ya ailat lang ya ki local contractor khamtam ya ki state scheme te na liang jong kataro i nagaliang jong usiam mula simkhia yang bain saya dan meeting lang badu minister bapet ikludi bane penbet halor kane bentah Atu pibu jengkili ni kali ke penlong iki pada bikin sim bikin ai baik ka package baik ke bahe baik mar ba mencuang ngim judan kita ka package ke bahe ke banwan lang baik kan lang baik ni jing trail lang baik skim apa te ya ki central scheme na mar kala don lupa ka guideline na ki nagini ki ba sponsor ki scheme te imla ban ong e hinre ka state scheme te ila ong ni kan bayan sa pit nang nes kmat rekat badu pludi minister ba kumno ban le nang nes kmat ba kanom jia kum kata ka namar ba ka kumtu ko bangila ong ba ka JJM 1 ma ba ong kan kut no osnam arajar arpusau te kata ke jumbu deadline jong na sarkar India ka ba nakaliang babun ki kontraktor jungi kim padyala ban tray to report namar kum manglaong na ki daw ba ka jingyo slem ne ka work order tenang taro ka jing pentut jong kamaryang te ka jung bomla ban pendep te nakaliang jong ka state kala pan jing bet badang la na ban ka continue ini ke scheme te nakaliang jong ka ministry kala ai kata ka juba boong bala ban continue te rei pede kalong ba kramplai chu ya kapisa kumtu de ki snam baka khamdon chu kono no ke ji kren te rei pede dang igini ki benai bala dap hanu financial year pi kan mau baka dang don ketuga kajing menjur biang na kabinet jong ka sarkar India ban ong ban continue pat saka JJM2 te mar kata ta JJM2 menta ka ba niki bil ki ba kimpat dep ban siuru kin siuno hakata ke JJM2 bukin hapno JJM2 na kata kadau ki bun kita ki kot ki ba ke babun ke ba nakaliang ke jongi ngimla syu ban soto hiro te kalong batang ki office ki bade ki officer consent ki la ba ban batai kita ki kita ki guideline ki bagi ai hadu ba nakawe ki penbun Hatu pi don jengkerman mentah hadin ke jingdu chief minister pinyo kloy no ita kabil jungi ngidon ki jingkerman wala da let's say ban ong bangin yo lut yakta ka ya kata ke bil ki jongi te rai kato kene ngi kermen ba u chief minister kumbala ula ong bene bu sosnai pelat ngi contractors te ngai bakan urlong kan lu ka outstanding dues mentah dan ka kamtu mengali juang baka outstanding due ka ba la don hadu ha office jong chief engineer kalong ba kumba kandai spa krutam ka ik assurance wi agus semester nak set fun kan nu e lan pelan ti yong bun sa pej kata sa pej ka 0% ila ban le te nakaliang ka jongi jing syang ni dawa to kenang ban yarap kalong mengi dawa man kumbasan 4% terai wong yakata dengan sapek ke kenok ba la